米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Dalam ikan siya kita to pipapari no kawas ititaanan to palohai a rumiar. Nanay maru iche no mita ko suar no kawas atau maru sapahlama no mita anini a rumiar. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以耶利米亚Pito ko safaw at sipang sa kamutab at tusir suasa. Sapsapan ako o tapang ko falutsua no tamlaw. Lifatan ako ko haratang no tamlaw. Pakainian ako ilemak no paitemag ko pi palipon i zangranan staan. 耶利米书第17章第10节说：“我上主探索人心，查验人的肺腑。我照个人的作为报应他。Salikakaaw sa ay kapilu kita pakai ni i ngaayay at lemak no mita ami falis ami ala to sa pakalemet no kawas. Nika mararit ami hapinang to ngaayay a pinangan no tireng i o mi palalay ititaanan kao mataturungay i napalutsuan no kawas ko kalutlemak no mita.ta在katepar i larau o orib no mita。我们不是用善行来换取上帝的祝福，然而时时查验内心的良善，乃是在提醒自己，日常行为上要合上帝的心意，使自己不陷入罪恶中。Mi tolong kita，我们同心祷告。Omi safalohai to orib no tamlaw akawas。Nanay, mararit kiso ami palal to falutso ako. To saka pakahapinangaw ako to katalangsaan no tireng. Ta pakaini ipitier itiswanan ami lemak to kahmekan iso a lemak。更新生命的上帝，愿你时时提醒我，使我看见自己的软弱，借着信靠你，在凡事上蒙你的喜悦。Pakai ni i taramanay ang nganganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。